ona inywe mutia kiyoka muno mugamani na magoro manyu wapi shangwe nzuri na vigelegele kwa Yesu. Kama umebarikiwa ongeza shangwe na vigelegele. If you believe this is your night, make a joyful noise unto the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa vyombo mpunguze kidogo ndio tusikie kama kuna watu. Hebu patie jirani yako high five, mwambie wesaba ureigwate. Mwere na ndugathukirie githomo tagike mundu mwira wewe ndugathukirie githomo. Wewe umekaa chini nikuzeeka ama no kungania no kulimbo no rakwiro rugame. Wewe umeketi chini no kungania hariki hena kiungu kia ndugu. Tageithia ndu atano high five, mwambie karibu, wewe ni wa maana. Geithioke. Wewe watu online tunasalimiana, hata jini tunasalimia huyo yuko juu yako. Wewe mbona unasalimia huyo mwingine? Mgeidime, geidia mwana high five huko. Geidia mwana wego. Hallelujah. Amen. Now before you sit down, nataka nibadilishe arrangement yetu kidogo. Nataka hii timu iko hapa, our ushers. Viti kama 5 hapa, viti kama rows kama 5, nataka mje hapa. Leo nyinyi nyinyi mtu kama biso. Imagine ale mali huwa makeleo mbele. Mutiyo he mwikarire tisi ciarete. Ishina kape. Mutiroge haha mbele. Na inyume haha mutiroge haha. Pastor zile mutiyo ona inishindie haha. Ni achie tu hizo haha, hizi line mbili tu hapa. Hapa hivi. I good. Hiyo line my brother turuke nyuma. Hizi line mbili hapa tu. Pastors wakikuja tutatoshea hapa na pale. Haya, na wewe mtu akisonga mbele na wewe ukoke mbele huko. Ukoko mbele, ukoko. Hii line saki karibu please. Hizi line mbili. Oi ndio ikalile. Hakuna haya sawa ikalai. Kani gani? Unajua mtu tukiashi ndio mmoja. Very well. Haya, well, good. Now we can have our seats. God bless you. Awesome. Tagaidhi shughuli ya ndio mama mweka walo kwa gani. Tatorio shoki ndio mundo kana wita ndio akono na mtenda. Tiano ndio kakeso kwenda ngai. Ni kule mundu wamera hii nyumba na ikukuhira guko. Ekenge ko pastor Sabiani. Hallelujah. Na gutire mehia. Hallelujah. Gutire mehia ukawana mundu mwega ta guko. No ndu wapi uthikiririe kiugo ucio kitonde tuige kiugo. Please tukahũthĩre bia citũ kwanja kwĩra mũndũ nĩ ngoretwo rũhare nĩ pastor Paul ndio no tutwarane asitira ici. Na ici nĩ ira rĩa kũigua kiugo. Praise be the name of the Lord. Na ici nĩ ira rĩa kũrathimwo. Are you present to be here tonight? Can I see by the show of your heart? Hallelujah. Pigia Bwana makofi mazuri. Now, before berea ni wangapi hawaelewi Kikuyu? Ndigatine ndio uragete na English hapo. Hawaelewi Kikuyu. Uko hapa na huelewi Kikuyu. I can see one sister. Do I have another person? Yes. Kwa hivyo nitachanganya Kiswahili. Kiswahili changu ni cha yenu. Kwa hivyo mkisema mkisikia cha na cha, mjue ni sawa. Chai na choda. Tutibeta na ile kule. Na chuka. Mimi na mera chuka nikuga mchuke nikuga mume. Hallelujah. So thank you so much. I want to appreciate all of you. Aliyapata joita Pastor Dego Bull de mwono kuje sone mwadhani online team. Let us appreciate the online family. Nataka uzungushe hiyo kamera. Tuko na watu more than 500 ambao wanatuona katika page ya Samirongo na niko moya ngithina pena komanyito geni no ni gwitikiri mwethi mushianyu and share in your groups. Share na andu erika na atatu. So ni ndamwitikiria wewe utari bado mwathani aguteithie ugure tu t-shirt ni ureka ati ni urashare. Please rutani na kushare. Rutani kugunira mwego kogo online family wale wako kafu wale wako Kenya wale moko gobega. Hii kamera iko hapa online godira morogo. Aiwe hamutio ndina focus umuri moyo ni ugubwa ibarora ndimu. Thank you kaya muradime. Thank you ndo kwa mukira maguta mangai. Maria Ngai aitirie ndungata yake Minister Samirongo ni turamukeria Ngai ngatho muno. Ona ria mokete kurora guguthia atia na guguikara atia ni twamunyito geni gutiagaga. Hebu ndumongire katika safari ya mama hakukosi kurukenge. Ndio kana roigo orocio muno gwitwo Father Buyu. Katika safari ya mama hapakosi kurukenge. Riu gutiagara tu mundu
owe uregeria gwetha uru thiini wa wega uyu. Bwana asifiwe. Ilo ucio murigaine we ndugethe uru thiini wa wega uyu. Haleluya. Mugeithie mwire ndugethe uru thiini wa wega uyu. Haleluya. Tondu uyu ni wega mutheri. Praise be the name of the Lord. Ni kwenda na gitio kinene ku appreciate aini aria othe meguko aini aria marekondete nyimbo ciao, na ni kuheana gitio kinene muno aini aria marekondete nyimbo ciao. Ndenda kumu appreciate kwa ujumla. Niturigia na ihinda riega. Rugamai na maguru manyu tumukenene na tumu appreciate. Mwini wothe wiguku urekondete rwimbo rwake. Simama kwa miguu yako. We want to appreciate you. Igogona riri ya ndungata ya Ngai Mwini. Wow. What a wonderful thing. Simwapigie makofi mazuri tafadhali. Mahore ilo wega. By the grace of God, atugateria maikarete ha mudogo wetu Apostle Sami Irungu, mudogo wetu ikara hivi Kenya murathime ainetu, mudogo wetu mutugateri wekanyire, mudogo wetu Apostle Sami K, mudogo wetu Minister Mary Lincoln, mudogo wetu bailimu gutire mundu tenda atugatera turi no ugo witu. Haleluya. Na ikirora gutire mundu ta Apostle Sami K, gutire mundu taturagia gathire gakwa tondu Sami K ira twarithika inire yatwire wanjirire kuhendeka ire uke inyandeka umuthi miaka ta mugwanja ndeka ire tiriciathira. Haleluya. Ajiria tirikati tikiri hani igurwe reke joe tumire hani ko kamundu wa Ngai tondu twekiri igongo na thika stadium gutire mundu ni kwanyitagire ndio kama kumwira ma ni kware kunyita mundu na ni ndarurire ni mundu we MC ndio agokora hatire kindu kironeka. No ocio ni arekire igongo na thiini wa Ruru Stadium ira ihurio ona we hau uri umuthi tiho gutura thiini wa ritwa ria Jesu. Kwambia uru mutingigirio karikia wega ainyara me harenie encourage ringi no aria tuko twitongoria haha no korwo ni ukite wiharirie kuina na tukwagire kamweke ndugetikire kuhingwo. Bwana sifiwe. Ndugetikire kuhingwo. Ni ndathire St. Andrews miaka 3 nduraga hoyaga Ngai muthenya umwe tu ngarugama hau St. Andrews na ndathiana igiri na ngatigira list wekanyire rugama tondu ngoro ya list ya ini ono muthi woe umandike hau ngatigira ndari kundita wa kana nie riria ndo Mary Lincoln moka makeina ndari gwatika ihetukio na muthenya umwe Ngai akinigira kiama uria watongoragia githomo. I just want to encourage somebody. Akiuga tuge wega wa Mwathani tu Yesu Kristo, akiuga mukiuma wega wa ugo andimi ni macaria tondere we hariria uke wega wa ugo mukamakero mukiuma he muinyute kuinite na Ngai ni mwira ndokite na igiri mukiuma mukiinuka andu aria makoragwo ngari cia kwao kana kwa kwimikora ni marikara no uhuru uke tondu ni maikara gatikate ni kuhonoka ni kurora hari urainuka andu acio rio ndatigirwo ngiina na tondu ya mwitu tukite nake wetagwo Ngugi ngimwira mbia-ini na ni ndakeneire Ngai muno atonda korona ni baumite nderiragiria tu o hau Reverend Nduthu wa mwe gukinyangite nginyage nigetha ndigwatire. Haleluya. Na by the grace of God ona igikondithiete muno ndire haria nari hindi iyo. Mwathani olome wogoci. So you did not just come here to encourage Minister Sami Irungu, you came here to receive your blessing. Somebody say amen. Ero so muriganite ukiro nawe kwa mukira kirathimo giaku. Amwire wega hata ulikuja kupokea baraka yako. Na madaraja ya mbele ya Ngai mwako uyu haha ria tugwika mohiki mao thiini wa ritwa ria Jesu. Ako ni uretikia we haria tugwika mohiki mao. Ndirakuga haria andu megukungerio karugiri-ini haria andu tuguthi mohiki mao tumarugamie kigongona-ini ni tondu ni mokire mena witikio. Haleluya. So ndenda kunyita admin ugeni mundu gwitwo Macharia au admin nigetha oke atunyite ugeni acoke arie ciugo igiri. Muthuri uyu ni mwe tukore tutugatete nake muno miaka mingi muthuri wendete Ngai ni muhuri wa gita no muthenya wa muthi araruta wira ta admin na no njuge wega muno ni arahuthikire gukorwo gitongoria githomo kia muthenya wa umuthi ni tondu twi ndugu na tutianite na ni kwenda na gitio kinene munyitanie moko manyu nigetha turehe admin wa ministry ino ya Minister Sami Irungu ugwitwo Macharia. Muri wega nginya